uče dovu, da svima nama uče dovu, jer onaj ko saburi na kušnje, na belaje, Allah Želešanu mu učini da njegova iskrenost, njegov namaz, njegov ibadet bude kao pancir kompletnoj zajednici. To ćemo vidjeti kasnije i u hadisu. Znajući da smo u jednoj zapravo specifičnoj situaciji kao zajednica u odnosu na ostale zajednice u svijetu, kada je u pitanju pristup vjerovanju, prateći historijske dokaze učenjaka uleme, koja je ovdje pečatirala praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je svojim saburom i prolazili kroz razne kušnje i belaje, oni su ostavili sjeme, posijali su sjeme ponosa, dostojanstva, iskrenosti i evo, pogotovo nakon ove kušnje, mi sada ubiremo plodove, dakle, toga posijanog i ukazana nam je ponovna šansa da malo napravimo ozbiljniji pristup životu, konkretno vjeri i slobodniji pristup, tako da nećemo imati opravdanje da kažemo da je neko drugi kriv što nismo se mogli posvetiti onom što Allah Želešanu traži. Nećemo imati opravdanje da kažemo pa sistem je bio takav, komunizam i tako dalje. Evo prilike sada, Allah Želešanu zna koliko će ona potrebati. Ali prilika je toliko otvorena da se malo pokažemo, da malo otvorimo se, da svoju originalnost pronađemo kako bismo ostvarili ponos, dostojanstvo, sigurnost i put s kojim je Allah Đelešanuhu zadovoljan. Prateći ono što se dešava u svijetu, obzirom da živimo inače u najavljenim predznacima kijametskog dana, gdje će fitneti biti veoma česti, i to nam ukazuje da treba što prije suočiti se sa onim zbog čega smo tu i da izvlačimo pouke i poruke iz Kur'ana koje su neopisivo žive za sva vremena, tako da niko neće imati opravdanje da kaže nisam ja to mogao naći, nisam znao da se snađem, ne znam kako da riješim problem ili ne znam kako da izađem ili da izađemo iz krize. I ovo kao kolektiv nekada znamo da kažemo znate kako je teško raditi, teško da izađemo iz krize i tako dalje. Međutim, Allah Đelešanu u Kur'anu često spominje primjere, događaje naroda prije, jer sve se isto dešava. Film je potpuno isti, samo su akteri, glumci, uloge su ljudi različite, a grijeh je isti, prokleti šejtanisti. 3 osnovna grijeha koji su izvor svih problema i sukoba isti su. Pohlepa, umišljenost, oholost i zavist. Dakle, to su osnovni grijesi. Isti napadač, i sad je jako bitno da tu malo izvučemo pouku pa da vidimo možemo li pronaći metod kako da osmislimo život, kako da kolektiv nam bude bolji, zdraviji. Često znamo da se upuštamo u jednu vrstu pesimizma, u jednu vrstu komentara koji ne priliče vjerniku. Poput onoga vidi kakvi smo, eto ko mi, vidi nas, pogleda nas da Bog sačuva gdje ide, kud nas ovo vodi, kud idemo grdne rane. I taj tekst mi se sviđa. Ono u smislu, gdje ideš? Ma ti ne smiješ da misliš negativno. Ti imaš
sa radom da otvoriš polje, da odiše optimizam, da odiše lahkoća, da odiše ljepota, nur, da odiše stabilnost, čvrstoća, izdržljivost. Jer osvjedočili smo se u 21. vijeku, gdje su mnogi mislili da je nauka rješenje svih problema. Nije. Kako kaže profesor filozof Abdullah Šarčević, često ga spominje, živi još Allah da mu podari još više života. Priznati filozof i na zapadu, posebno u Njemačkoj, jer piše na njemačkom. Između ostalog. Kaže, nauka je nekada bila nada, a sada je postala pacijent. Znači, treba je liječiti, jer je zloupotrebljena, materializirana. Postala je artikal, da tako kaže. Sine, završi školu, Boga mi šta, od čega ćeš živjeti? Od čega ćeš živjeti? Mora završiti to, da ne izgubi posao. Mora magistrirati, doktorirati, da ne izgubi stolicu. Allah. Bez obzira i pored svega toga, opet je kriza prisutna tu. Nije mi čudo što ne može onaj ko nema vezu sa Allahom da nađe izlaz iz krize. A mi je nekako, ne da mi je jasno mi je, nego mi je žao kako vjernik može zapasti u takvu situaciju da nema, dakle, izlaza iz situacije u kojoj je. Znajući da je Rasulullah s.a.v. rekao, vjernikovo je stanje čudno. On unaprijed zna kako će izaći iz problema kad u njega upadne. Unaprijed. Kako će znati? Mi ćemo sad to izlagati, inšallah. Evo nauke, evo znanje, evo tehnologije, evo industrije, evo nema, ide, jel da u svijetu sad bila, ne znam u Bosni, a? Nego u svijetu. Međutim, vjerujte, u dubini duša je onaj vapaj, ima li izlaza iz krize? Da li je ta kriza moralna, duhovna? Da je tu prešla čak i finansijska, da bude se džaba idu, a? Zato Allah podsjeća robove da ne zapadnu u situaciju u kojoj su zapali oni koji su prije živjeli. A potpuno su iste situacije, rekao sam malo prije, samo su glumci drugačiji. Čak i kada bi paralelu napravili, da pratimo narod prije, kako su oni živjeli, kakva je njihova bila arhitektura, kakva je njihova kultura bila, tako dalje. Vjerujte, ovi arhitekti sada smiju se sa svojim projektima kad vide kakve su građevine prije pravili po 1500 godina, 2000, 5000 godina stoji objekat iza. Nađu mu trakovi i tako dalje, pa se čude kako napravi to. Kako može opstati? Bili su žešći, jači i tako dalje. Kako Allah kaže slijed billah, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. Vratimo pažnju na ovaj ajet. Koliko smo mi naroda prije njih uništili. Koji su inače bili jači snagom, žešći. U komentarima ovog ajeta spominje se bili su jači čak i arhitekturom. I jezicima. Kad je nama ono keramet, kad čovjeka jedna sretamo da znam 10 jezika. A? Ono, 5 jezika. A onda je bila sasvim normalna stvar da govori 10-15 jezika. A vi sad nas usakali. Kaže Allah, posvijetili su se oni dunjaluku, materializmu, misleći da je rješenje njegovih problema izlaz iz krize u kojoj su upali, dunjaluk, pare, znanje, opet nisi mogli izaći iz njega. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ Odoše po svijetu da nađu rješenje svojih problema. I odoše da putuju, tamo, onda vidim, mogu tamo naći neko rješenje. Od ovamo, bukvalan prijevod, proroviše zemlju da izađu iz krize u koju su upali. I vapa im je bio, kako Allah kaže, hel min mahiz, ima li izlaza? Ovako su govorili. Ima li rješenja?
kotariše zihira. I vidite sad ovo upitnikom ste. Allah kaže da su oni govorili. Znači, prešli su cijeli dunjalu tragajući rješenja, nisu ga našli i onda su rekli imali izlaza više, kako da se kotarišemo ovoga. I Allah sad kaže, inne fi dalika, le vikra, limen kane lehu qalbun, au alqa sam'a, wa huwa. U tome, u ovom ajetu, u tom događaju u kojem je opisana generacija prije, da su bili jači, učeni, znani i tako dalje. Dovede sebe u situaciju da nema izlaza. I sad ona kaže, u tome svemu pouku će primiti sljedeća trojica. Ili pouku će primiti onaj ko bude imao 3 ove osobine. Pa nekada se može naći osobina jedna kod jednog, pa jedna kod drugog, a druga kod nekog tamo drugog, treća i sva trojica da ima jednu. Da ima jednu. I sva trojica da se činjavaju inače jednu osobu. Zato je potreban džemat. Jer onda je bilo čovječ u jednom alemu, jednom učenjaku, bilo je znanja, znate koliko. A sad, znaš, moraš sabrat u cijeloj Bosni, da sabereš 12 predmeta, 13 predmeta i tako. Kaže Allah, pouku iz toga će primiti trojica. Prvi kaže, onaj ko ima srce. Drugi, onaj ko pomno sluša. Treći, onaj koji svjedok. Ovaj prvi, onaj koji ima srce. Ko je onaj koji ima srce? Svi mi imamo srce u tej medicinsku, onaj kuca mašala, jel da? Ali Allah ne govori o tom srcu, nego govori o srcu koje osjeća, koje voli, koje je široko, koje razumijeva, koje prašta. To će, kaže, pouku primiti onaj koji ima srce. Zapamti, brate, sestro, nema srce onaj čovjek ko priča protiv svog naroda, zapamti. Nema srce onaj ko priča protiv brata svog. Ima srce čovjeka, nema iskrenosti. Ono što nam najviše fali. Jel da baš nas razbire pravo kad se nađemo u situaciji da nađemo nekoga koja je neiskren prema nama, jel da? Pogotovo što desi muslimani, brat. Skontao sam da je neiskren, sram ga bilo, znaš šta mi je uradio, sram je bilo i tako dalje, izradio me. Znači, sve sam očekivao od njega, od nje nikad. A još kanje, gledao vidim dan. Ima i ovo, jel? Eto, to ti dokaz, jel da tako završavaš bratom, sestrom, jel? Kada, brate, sestro, osjetiš nečiju neiskrenost, direktnu zadaću od Allaha imaš da ga blago, nježno za ruku uzmeš i uvedeš ga, povedeš ga u školu iskrenosti. A džaba, mi živimo u doba gdje inače nema škole za iskrenost. Danas je nauka, znanje posvetilo se samo izgledu. Jelu. Piću. A ne dušinom jelu. Da duša dobije ono što je tvoj potrebno. I kada vidiš iskrenog brate, sestru, odnosno teško ga naći. Nego kad vidiš tog neiskrenog, dobije si zadaću da nađeš metod kako da se družiš sa njim, jer je on bolestan. A ako ti njega osramotiš, pa drugom preneseš da je on neiskren, da te prevario i tako dalje, gotovo, ti si jedan od njih. Ti si onda neiskren koji on. Zapamti. A ti ne možeš još za sebe da si iskren, zapamti. Onaj ko kaže ja sam iskren, nek znate da je neiskren. Ti samo moraš imati želju iskrenu da postaneš iskren. To mora se, jer ashabima, velikanima je trebalo 30 godina da pročište iskrenost svoju. Nije teško. A kad hoćeš, ako ti
ti iskrena želja pa da kažeš ja iskreno želim da budem iskren i onda ideš na kurs. Škola ti iskren se znate gdje je. Svašno sam vam prenosi hadisi kuciju da Allah Đelešanu uveli. Iskrenost je moja tajna od mojih tajni. Smjestio sam je u srcu robova koje volim. Dakle, iskrenost je tajna. Kako ćeš naći to? Molite Allah Đelešanu da te dovede iskreno. Da te dovede iskreno. Sad ćemo bolje razumjeti. Ovaj hadis meni je olakšao vjerujte, skroz nekako mi lakše sad gledati sana. I kad pogreši pravna, i kad priče, kad propanjuje, kad napada, kad vrijeđa, kad dobro. Nekako je lakše, nekako od mamu. Ajde, da se družite. Super, dobar ambijent, pravo stavljeno. Baš ne. Šta trebaš biti to? Slušajte to. Ovaj hadis će meni i vama biti odgovor. Zbog čega se mi iznenađujemo kad sretnemo, naiđemo na brata, sestru, znaš da imaju bolesti koje su inače neminovne kroz koje more prolaziti. Resulat se strano kaže. Munziri bilježi ovaj hadis koji treba predajati. Ja? Ide ovako. Sa tri osobine, ako se nađu u srcu vjernika, u njegovom srcu nikad se neće smjestiti zloba, osveta, prevara, obmana. Nikad to srce ne može biti kupljeno, prodano, prevareno, da bude sa zlobom. Pazite, rečeno u hadisu srce muslimana. Čim nema ovih osobina, šta ćemo čuti koje su? Prva osobina, iskreno djelovanje radi Allaha. To što radiš, brate, dragi sestro, da je iskreno, a iskreno, znate šta je iskrenost? Da radiš to što radiš samo radi Allaha i da ne očekuješ ništa od ljudi da te nagrađuju. A jes lijepo? Pa što? Pa moraš da se zahvali. Pa cuki kad dadneš pa maše lijepom zahvali se, a on i lijepom zamahne. Očekivo si. Znam, ne kažem da ne treba se zahvaliti. Treba, nego nemoj ti to očekivati kad ti očekuješ kad je problem. Znači, iskreno djelovanje je prva osobina kad se nađe u srce muslimana. Nema zlobe tu. Druga osobina, davanje savjeta pretpostavljenima. Treća osobina, čuvati džemat. Ovo davanje savjeta. Sam redoslijed ide. Prvo je iskrenost radi Allaha, drugo davanje savjeta pretpostavljenima i na trećem mjestu je džemat. To znači što je obrnutim putem. Znači, ako hoćeš iskreno da djeluješ, moraš biti u džematu. To ne znači da, znaš, eto ne rekao Efendija, nema iskrene ljudi ako nisu u džami. Nemojte pogrešno shvatiti. Nego u džematu imaš priliku da naučiš kako da savjet dadneš pretpostavljenima, a ne samo da pričaš kako ne rade dobro. Znaš kad ti moraš kritikovat zajednicu, on pretpostavljene tvoje, zajedno sa mnom. Kad ti budeš stručnjak, specijalista, u tvojoj profesiji, ti već njima dersi svaziš i to ide kako. Jer ješ onda izgleda čeka da te ono utačeš, iako mu ne nisi draga, ali džava je, znaš, ono ide to. Znači, ako čovjek ne čuva džemat, ako brat, sestra ne čuva džemat, gledajte sad završetak hadisa. Dakle, rečeno je, u srce muslimana budu tri osobine, ne može biti zlobe, osvete i tako dalje. I kasnije kaže, da bude iskreno, znači, pretpostavljeno da daje savjet i kreće da čuva džemat, jer, kaže Rasul sam, jer džemat, njihove dove su štit za džematlije. Znači, dove džemata su štit, pancir za džematlije. To znači,
Onaj ko ne čuva džemat, kako očekuješ da on bude iskren? Teško je. Pravilo je da je teško, zapamati. Samo mi pogrešnu predstavu. Čim, ako kažemo klanja, onda mi kontra on je nevnik. Pa jo, on samo učlanio da bude dobar. Kurs traje 70 godina. I koliko je redovniji na časovima, toliko će brže se osloboditi svojeva oni koji mu ne daju da bude unutra. Znači, onaj ko ne čuva džemat, kako će on? Znači, on hoda bez dove, hoda bez osiguranja od Allaha. Jer je rečeno u hadisu da je dova džemata, dakle, štit za svakog džematliji pojedinača. Dakle, ovo sam malo se rasplinio samo na ovaj dio ovdje, kad sam rekao tamo da je, dakle, onaj ko ima srce, on će izvući pouku. Znači, dokaz da srce nije baš tu, nešto nam ga je ukralo, pa nema osjećaje, pa nema razumijevanja, pa nema ljubavi. Što? Pa mi često kažemo, nema srce. Pa kaže, pa čemu je to srce? Gledaj šta radi. Pitaš se, gdje neko ga je ukralo. Nešto ga je ukralo. Ne vodimo računa onome što je sada, što je aktualno, zato nas je ukralo, što da kažemo virtualno, što ga sad zove. Ono je ukralo svašta. Svašta nešto je ukralo. Ukralo je mala, ukralo je i mnogo brakova. Ukralo je muža, ženu, djecu. To je to virtualno brakova. Ovo sam pričao, ponovit ću stvarno. Kaže, zove da čovjek hoće da se razvede, a 35 godina su braku. Zašto, brate, što hoćeš da se razvedeš? Kaže, tek sam skonto ko nije žena. Čuo je 35 godina u braku i kaže, tek sam skonto ko nije žena. Rekao, hvala, i šta kad se razvedeš? I onda šta ćeš? Možeš se žen tome. Rekao, što pređu, onu ženu tome. Kažu, pa ja, treba onda i stanjom 35 godina pa skontaš koji je. Nemoj to, brate moj. Ja onda rekao jedno pravilo. Svaka mačka isto mjauče. Svaki cuko isto laje. Mačku samo treba malo milkit, vidit ćeš kako će hoće da prede. A cuku sve ga malo nahraniti, dok hoće ga malo, neće kako će čuvat kuću, ne da... Tada i tako da. Druga, time ću onaj... Kaže, druga osobina koja je potrebna da bi izašli iz krize, pojedinačna kriza ili kolektivna, zapamtite. Jer bolest nije prepreka vjerniku da putuje dušom, da putuje dovom. Tamo u drugom hadisu kaže, Rasul sallam, pomoć vama dolazi preko nejakih među vama. Vi opskrbu, pomoć dobijate preko nejakih među vama. Ko su ti nejaki? Slabići. Čak i siromašni tu ulaze. Oni koji su obespravljeni. Oni koji su sa nekom mahanom rođeni. Zbog njih. Tu su čak obespravljeni i oni koji su u dijaspori. Zapamtite. I oni su obespravljeni jer su odjereni od svojih domova. I oni potpadaju po hadisu nejaki. I sam ste zbog tih nejaki. Obespravili Allah pomoć šalje zajednici. I ne vidim kako malo ima problem, odmah haos. Malo bolest nešto, onda gotovo je. Neki dan brat priča jedan, nema obje noge, i sad tako ono, u kolicama i tako. Kako se brate kaže ono, alhamdulillah, ruki se manje fota, milost, nema obje noge. Kaže on, kako sam na seždu počeo padat, ne mogu da opišem, čeći kako je lako. A sjećam se u bolnici, htio sam da otkinem one aparaturu, samo da presenim, ne mogu da gledam sebe bez nogu. I neki dan jedan ministar kaže, ovako na tužno, kako ti dobiti bez nogu? A ja njemu kažem, a kako ti s nogama? A manet u konta, ako nema nogu, gotovo, ja završeno. Dakle, hoćeš srce da imaš, a? Počni da misliš lijepo o svakom bratu i o svakoj sestri. Misli lijepo, to je doma. Pa gdje ću mislit kad znam šta mi je uradio? Pa to skontaj šta je bilo sebe, pa ti je to uradio.
pouku će primiti onaj koji ima srce, rekli smo koji ima srce. Druga osoba kaže, evo, al-qasama, pouku će primiti onaj ko pomno sluša, ko pomno prati, evo ko što vi sad pratite. Priznajmo, braćo, jedne da nam fali kultura slušanja. Znaš, sad sam jedan drugu tako, kad pričaš, tako da priča, da te slušamo, sve da te slušaju, uka i nos, i oči, i uši, sad! A ne ono, počnemo pričati, joj, što tuši. 5 puta spomenuo tvoj to. Tvoje da ga slušaš, ako si ga slušao 5 puta istu stvar, a to si koristio kao taktiku da mu se približiš, da te zavoli radi Allaha, vidiš onda, ako je trajalo to što si ga slušao 15 minuta, kad ti budeš dobio dar od Allaha, taj dan treba da traje 5 minuta, Allah će ti dodati ono njegovih 10 minuta što si ga slušao, pomno radi Allaha da se ih trese, da se ispriča. Neko ima potrebu da priča, zato sam da se istrese vam, ništa više. I zaslušaj ga. Jedna sam kaže, ne mogu ja biti kontejner svačiji. Jedna sam ovako kaže. Kontejner nije u tebe, nego pored kada. Ona stvarno to u sebi, tako. Znači, jer ako istinski slušamo jedan drugog radi Allaha, znači šta se dešava? Uslov da bismo shvatili Kur'an, odazvali se na poruku Allahu, jeste slušanje. Innama yastajibu alladhina yasma'un, kaže Allah. Odazvat će se oni koji slušaju. Znači, nema zdravog slušanja i osluškivanja Kur'ana sve dok mi ne osluškujemo dušu jedan drugom radi Allaha. I da ne daš na njega, na nju, što? Zapamti, u njemu je sakriveno dobro, samo je zatrpano blatom u životu. I treća stvar, onaj koji je šehid. A šehid je ono značenje, onaj koji je duboko svjestan činjenice, istine, stvarno, istinitog. Nikad kao tamo šehid, odmah naopod nešto je pri sebi, ovdje. Gledajte, šehid. Ja kao tako sam brate, trebao biti šehid. Znaš, što treba, živi. Ja rekao jednom hađi na hađka pitan, rekao, brate, znam se da predstavim sam direktno u džennet ide želj. Kaže, znaš, mi smo vlada, hajde jednu ovcu daj. Kaže, znaš šta, nisu ovo moje ovce, dam. Gazde, kaže, evo ga ti gazda ne vidi, spio mu, kaže, haj gazda ne vidi, znam ti nam ovcu i završen. Kaže, znam da gazda ne vidi. On vidi ovaj gore. A sti Omer mu kaže. A sti Omer se toliko doplo taj odnos da je otišao i oslobodio ga je, znaš, bio je roba, znači, tamo nekog čovjeka i tamo. Znaš što znači, a? Iskrenost. Znači, svako od vas je svjedok, šehid na neki način, neke činjenice, neko događaja, pogotovo toko rata. Brate, sestre, budi svjedok, traži neko da napiše knjigu, pričaj, razgovara što se desilo. Sa istom željom. Da se probudimo zajedno. I naravno da naučimo kako da mislimo. Da naučimo kako da razgovaramo. Da naučimo kako da saborimo, na koji način. I da naučimo jednostavno kako da izgledamo stav prema svemu. I nemojte nikad dozvoliti, znaš, da donosite sud na osnovu onoga što ste vidjeli. Direktno se suočavajte. Nemojte biti žrtve onaj dezinformacija, priča, ono. Jedan je došao Mohamed Regazaliju. Kaže, koji je propis za onoga ko ne klanja? Lako me je došao. Kaže, on, znaš koji je propis? Da ga uzmeš za ruku, da ga dovedeš u džamiju. On je čekima za, on je kafir, on je, znaš ko, njega treba ubiti, njega treba, ha? Nego on kaže, propis je da ga uzmeš za ruku, da nađeš metod, blago nježno te ga odvedeš, da se malo okupa. Da nauči kako treba, a ne da donosi sud. Nemoj se postaviti ulozi sudi. Braći i sestri, meni je toliko drago što ste našli slobodnog vremena, a toliko mi je drago što je moj ahba, moj brat, Hafiz Čaković, što smo zajedno, ja ću ga zamoliti sad da
I on se obraši, on ima Lado, onaj, Čarapovića, Šama, i da dane ono hajrove i spava, ništa ljepše nema, neka čuješ, zapamte, kad čuješ neko da čija nisi čuje, moli Allaha da ojača ga, moli Allaha da napredi, moli Allaha da ide, iskoristimo priliku. Imamo načina kako da izađemo iz krize, samo treba napraviti ova 3 što o kojima smo. Da vas Allah nagradi na pažnju.